Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaneng kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kang dulang, katmuan mo kami keng tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, anya duwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain nila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang totoo. Kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ni Ginoo. Kitangan po, ipami at yupan isamba niya'y lagyo mo. Tatangke kami, ingkayarian mo, mipamintuaning loob mo. Ketiking yato at king banwa, mipamintuaning loob mo. Ingkakanan mi King Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni ati patawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emu ke ipa isawal king tukso nune ikabusking maro
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kiyakang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nuneluwan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Matulat tayong ibigin ing kapayapan ng Kristo kim metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, pamilalako king kasalanan na ning yatu, mapalad na mo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ikay na kayo nga Israel
Mapilan mo pong kapabaluan, sana eko po mainip. So, umpisan tayo king maya pabalita or matsurang balita. Nambureyo. Maya pabalita. Okay, muna taking maya pabalita. Tuloy na po ing kakatamong simbang bengi. So, magumpisaya po keng Martis 7:30 ning bengi or deta bisang ganingaldo December 16 alas 4:30 ning ganingaldo. Ito po yung maya pabalita. Matsurang balita, then below 18 years old and above 65 years old, panupayada po, ela po kanu pwedeng simbang bengi. Okay? So, nung malyaring magdataw na kayo bali, pero nung talagang bisang simbang bengi, sabihin niyo po kanako, dinanda ko ang permiso. Nakatama yan po ito. Okay. At, ing matsurang balita, mumuran pa, at sana manalangin tamo, emuran, nganing simbang bengi, kayang Martis. Pero ini po'y maya pabalita. Ing misa, emo po king tennis court, nung patipis samban mi buklat, ban kanita rin mga tuwa, pwede pang loob Kenny la simba, maka-live stream tamo mo Kenny, pero magmisa ko po kilwal. Okay? So, bang kanita po lang lugar ng mga tuwa, eko miyambunan, Kenny ko pong kilob ning pisamban. Okay? Kay batati po mag-suggest, ing misang bengi, karenyang mga tuwa, ing misang ganingaldo, karenyang mong anak. Pero ikay pumbala, nung kapilan ko bisa, misang ganingaldo or misang abak po. Pero bang kanita itasiksikan Kenny, atin mo naman pong simbang bengi, karenyang mga rayong baryo tamo, Villa Santiago, Santa Ursula, ambong Santa Ines. Alas 6 siya po ning bengi. Ako mo rin po magmisa kareta, o nang gana-gana ako po. So, pwede yo pong, nung batang siksikan Keti, pwede ko pong munta ka rin. Kay ba't kalupa na po nin dati, hanggang eta pwedeng mitatalnanan, tanggap ke pong lamak. Nung pwede pong ibahagi tala ring lamak, para ka ring pakakalulong tanggap ka ring lamak. Actually, itangan po midinantang lamak. Keng plano na po ng Fiesta Committee, keng Fiesta tamong December 30. So, ito pong mumunangaldo, ing lamak pong dalantamo sardinas. Walang kamatayang sardinas. Kasi nawan ako po, dahil nga liwang kapatid tamo, aamimis dan So, manyad ko pong sardinas kaya kayo. Ito po yung first day. Second day, saka ko na mo po sasabihan na nung lamak po. Kaibat po, uling pong simbang bengi, pakisabi kong mayap, kareng makipagparadang saken ketikim pisamban, panupayayo po kay bataning misang alas 5:30 pota, emino paintulot ing makipagparada keti. Yak po boring aranasan nitang last year at ing metong saken makaparada keni simbang bengi at ene milako, uli na rin tao. So, bawal na po ing makipagparada ketikim patio, magumpisa po, potang kaybat na ning misang 5:30 ning gat panapon. Bawal na po. Then ang pwedeng makipag-park, then ating business keti, rimo, kamporeng PPC President atin lang lingunan, then kailangan la rin pong mako, kaybat na nita. Tutuki po, pasalamat tamo king kamadero, king sakripisyo da po, at matswelo yang, masayayang misadsad, ing karelang Marian exhibit, ang ganya mo po ngeni, then mga lagong imahen, ning birhen, na akit yu, kay bat na po ning misang 5:30 po iligpit danala. So, samantala na niya po, agat yung ring familiayo, ring kakaluguran niyo, albe niya po for the last time, iting kakatamong Marian exhibit. Kay bat, ano pa? Kay bat ni puning announcement ay ni, etapa po mamako, i-launch tayo po ngeni, itang station ID, gewada po ring kakatamong media group, alben tayo po, bayo ing tauling bendisyon. Ini po yung tauling pagsabi. Nung pwede pong ring intensyon yung karing misa, ibiyo pong agad, ali itang aldo mismo. Uling istong itang aldo mismo, karinyo po binye, kening simbang bengi, tutukinong aldo, mabasa reta. Okay? So, reta mo pong tinggap min napon, tetanggang intention napon, libre pa rin po, basta sulat yung relagyo, nang oras misang buriyong midawon, at makanyan, nang intensyon nyo, pasalamat, masakit. Skibal dugyo mo po king opisina, tetanggang tinggap min napon, ilang mabasa ngini.
Retan tauli na po panupayayo, tutukinong Aldo mabasa reta. Okay? So ito mo po, at dakal po salamat kaya kayungan, at sana may papanalangin tamo po kaniting simbambenging daratang. So ngayon po, alben tayo ing station ID ning parokya ng Santiago. Lights off. Gustong daratanging Pasko, pani ang masayahing tao, nengabos tintang yake katamu, babiyang maligayang puso. Balikin ikaw ang mga magsadyang panangalaman niya. Siguraring sulubali ang tindanya at ang makaibig kabayaman. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso, tuwing lumasuking puso, tunay maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Tuwing lumasuking puso, tunay maligayang Pasko. Karulungan mo maganti, kung sana'y manatili. Walang pag-ibig buhay, pagkulay ay ngalingari. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin mo ang siyang puso, tunay maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin mo ang siyang puso,
Pasalamatan tala po ring media group tamo para kaniting proyekto. Palakpakan tala po minsan. So, dakal po salamat kay kayungan. Talakad da po para king tauling panalangin. Akalinuan ko pong sinabi, keng simbambengi, magike pong stricto. Sabatan mila, ring mag-face mask, ampong face shield. So, kailangan pong adwa parati. Face mask, ampong face shield. Nung ala kong face shield, atin kaya pong pisasaliking opisina, tsali bula. Libre po, dinanda ko pong libreng face shield nung wala akong daralan, pero tutuking aldo, dapat ating ko po. Mila paluban din ala. At sana po maging conscious tamo. Atin pa pong COVID, po po may wala, atin pa pong COVID. At sana maging conscious tamo po, siping-siping, dikit-dikit, lawot-lawot, na yung makinabang tamo, lalong-lalo na, ang po na yung pakatalakad tamo po. So, deta mo po, dakal po salamat kay kayungan. At para kintauling panalangin, idawan tayo, kingin do tamong Birhen Maria. Bapong Maria, bit mo ka king grasya, yung ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka ka rin sa blang babay, tuwan niya panamaning bunga ng atsyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment hangga keng Martis, uling simbambengi aldoldo po atintang miyaliwang assignment. So hanggang Martis, muna po, anya doon ko po ing kaya kong panalangin. Panalangin niyo ko po hanggang metong mong Bapo Maria, kasi paman magumpisay simbambengi, feeling mapagal na ako po. So panalangin niyo na sana misadsad mo po, kilub na niting simbambengi. Kadwayo pong assignment, wapin ini, kaulan yung matalik ring katubalayo. Kaul matalik den katubalayo ng asawa yo, ring anak yo, nung akong asawa, wala akong anak, den aso yo, ilang kaulan yung matalik po. So ito mo po, dakal po salamat kaya kayungan. Yung ginumanatili kaya kayungan, At kaya ka antimor. bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Yung iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Yung misa tamong midaune, umay kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. Diyos. Atin na po palang meeting, denggang involved keng liturgy, EMDC, servers, choir, Ramses, si Dax, si Rolly, Lecom, Media, Martas Group. Atin tamo pong makuwi da meeting kening kubo. Dakal po salamat. Umay kayo king kapayapan, ing misa tamo midaone. Dakal po salamat kaya kayo nga, maya payabak mimingat ko po. Ko po lupong-lupong. Diretso na po muli. Sige po. King lagyuning pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sa po karing kasalanan kong depat,
at lukuban nako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan nako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit, ilapit nako pasapu keka, o Ginu, at tayran nako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.